Muraho neza. Uyu munsi tugiye gusobanukirwa amateka y'ururimi rw'icyongereza. Icyongereza ni ururimi ruvugwa n'abantu benshi hirya no hino ku isi. Ariko se urwo rurimi rwaje ryari? Mu kihe gihugu? Ni bande baruzanye? Ese kubera iki uyu munsi urwo rurimi rukoreshwa n'ibihugu byinshi? Uyu munsi ugiye kubisobanukirwa hamwe nanjye Teacher Elijah. Ndi umwarimu wigisha ururimi rw'icyongereza. Natangiye kwigisha mu 2018. Bivuze ngo uyu munsi maze imyaka 7 nigisha ururimi rw'icyongereza. Nakoze mu bigo bitandukanye, urugero nko muri BEFA, muri Action College. Ibyo byose ni ibigo byigisha indimi nagiye nkoreramo. So reka dukomeze. Amateka y'ururimi rw'icyongereza agaragaza ko ururimi rw'icyongereza rwagiye ruhinduka mu myaka irenga 1400 ishize. Rwazanywe na bande? Ngo guhera mu mwaka w'igihumbi, mwaka wa 450 ndetse n'igihumbi n'ijana. Urumva ni imyaka ya kera cyane. Ni ururimi rwazanywe n'abantu twita aba Anglo-Saxon, n'abaturage bari batuye mu bice by'Uburayi. Ariko uyu munsi ibyo bice bakomokamo cyangwa se bakomokagamo nibyo tuzi nk'Ubudage ndetse na Denmark. Abandi bagize uruhare mu gutuma ururimi rw'icyongereza rugenda rwaguka, rwagizwemo uruhare n'abantu twita aba Norse cyangwa se aba Vikings. Ni abantu bo mu bice by'amajyaruguru y'Uburayi muri ya misozi miremire, hamwe n'aba Latin. Aba Latin ni abantu babaga bari mu bintu twakwita nk'iby'ubumisiyoneri. Ubumisiyoneri bwagiye buzanwa n'abaromani. Bumva bagendaga bajyana n'abacakara, bagenda babwiriza inkuru nziza, ariko bajyanamo n'abaturage b'abalatini. Ubwo bigenda nyine byaguka gutyo, bigenda bikomeye. None iyo byageze mu mwaka w'igihumbi n'ijana no mu 1500, urumva ni ibintu byahera mu myaka kera cyane. Aha rero nibwo noneho amagambo y'icyongereza, nazo twita English vocabulary, expanded with many French and Latin words. Aha ngaha nibwo amagambo agize ururimi rw'icyongereza yagiye yaguka, hakagenda hivangamo n'amagambo amwe n'amwe yo mu gifaransa ndetse n'ikilatini. Ikilatini ngira ngo ni ururimi rukoreshwa mu Bugiriki, ahari niba ntibeshye. Urumva ni hagati y'imyaka y'igihumbi n'ijana ndetse no mu 1500. Uyu munsi ururimi tuvuga noneho twe dukoresha uyu munsi rwatangiye guhera mu mwaka w'igihumbi na za 700, nko mu binyejana 3 bishize cyangwa 4 bishize. Mu 1500 ntabwo kugeza uyu munsi. Nubwo icyo cyongereza cyatangiye gukoreshwa noneho uyu munsi, bigizwemo uruhare n'ubwami bw'Abongereza. Ikindi cyagiye kibishyiramo imbaraga. Urumva Abongereza bagiye bakoloniza ahantu henshi, bakajyana umuco wabo, ururimi rwabo, bikagirana kure cyane. Indi mpamvu nuko amagambo yagiye akoreshwa cyangwa se akoreshwa mu cyongereza uyu munsi yagiye aza avanwa no mu zindi ndimi, bitewe n'impamvu z'ubucuruzi. Abantu bagahahirana, uyu muntu akavuga ngo buy ni iki, sell, ibintu nk'ibyo. Ikindi, indi mpamvu yabigizemo uruhare ni impamvu y'ubukoloni bw'Abongereza. Indi mpamvu yari ijyanye na siyanse ndetse n'umuco w'ibihugu runaka. Nk'icyongereza muri Nigeria bavuga gitandukanye n'icyo mu Bwongereza bavuga. Umuco w'ururimi nawo wagiye ubigiramo uruhare, ariko byose byahereye kuba twakwita uruhare rw'Abongereza, British Empire, binyuriye mu bucuruzi, ubukoloni ndetse na siyanse n'umuco. Ayo ni amateka y'intangiriro y'ururimi rw'icyongereza, duhereye mu myaka y'igihumbi n'ijana kumanuka kugeza mu 1700. Nuko cyo cyagiye imyaka igenda ihindagurika n'ibintu bigenda bihinduka. Uyu munsi tugiye kureba noneho number of English speakers worldwide, umubare w'abantu bavuga ururimi rw'icyongereza ku isi yose, kugira ngo turebe impamvu ururimi rw'icyongereza rukoreshwa n'abantu benshi. Ese ni ukubera iki? Byagenze bite? Uyu munsi urebye ubona ko total speakers over 125 billion
ni ukuvuga ngo icyongereza uyu munsi kivugwa n'abantu barenga miliyari imwe n'ibihumbi 500. ubwo ni miliyari imwe na miliyoni 500 z'abaturage bavuga icyongereza ku isi yose. iyo turebye abo twita aba native speakers nibo twakwita nk'abenerurimi bakavukira, bahagaze nibura miliyoni 375 kugera kuri 400. ubwo hakubiyemo abasangwa butaka mu Bwongereza, muri Amerika, Australia, Scotland, za New Zealand n'ahandi henshi. abo ni abaturage bavuga ururimi nk'abenerurimi. hanyuma ikindi, icyongereza kigaragazwa nk'ururimi rwa kabiri ruvugwa n'abantu benshi ku isi nyuma y'ururimi rwabo kavukire. abantu bavuga ururimi rw'icyongereza nk'ururimi rwabo rwa kabiri ku isi yose bangana na miliyari imwe n'igice kimwe. ni miliyari imwe na miliyoni 100 ku isi yose bavuga ururimi rw'icyongereza nk'ururimi rwa kabiri. ibi rero bituma ruba ururimi rwa kabiri rwigwa cyane n'abaturage benshi ku isi yose. ubwo muri Afurika, muri Brazil, muri Amerika y'Amajyepfo, ku migabane yose usanga icyongereza rw'ururimi rwa kabiri ruvugwa n'abaturage benshi nyuma y'ururimi rwabo kavukire. urugero nko mu Rwanda dukoresha Ikinyarwanda, nyuma y'Ikinyarwanda haza Icyongereza, haza Igifaransa, haza Igiswahili. no mu bindi bihugu baba bavuga indimi zabo zisanzwe, ariko ururimi rwa kabiri rutaruzamo ruvugwa n'abantu benshi ni English. iyo turebye imibare yerekana indimi zivugwa n'abantu benshi ku isi yose, turasanga ururimi rw'icyongereza ari rwo ruvugwa n'abantu benshi ku isi yose, kuko ruvugwa na miliyari imwe n'ibice 5. ni miliyari imwe na miliyoni 500 z'abaturage bavuga ururimi rw'icyongereza ku isi yose. ururimi rwa kabiri ruvugwa n'abantu benshi dusanga ari Ikimandarini, ni Igishinwa ariko cy'Ikimandarini cyangwa se kigezweho, kivugwa na miliyari imwe ndetse na miliyoni 100. mu by'ukuri urebye Igishinwa kivugwa n'abantu benshi, ariko bo itandukanye ko ururimi ruvugwa n'imbere mu gihugu n'indani, mu gihe icyongereza cyo kiri globally, ni ku isi yose. wajya mu Budage, wajya mu Bushinwa, wajya mu Japan, waza muri Afurika, aho wajya hose uvuga English, uba ufite amahirwe angana na 95% byo kuba waganira n'umuntu runaka kuri gahunda yawe kujyana. ururimi rwa gatatu ruvugwa n'abantu benshi ku isi yose turasanga ari Igihinde, kivugwa na miliyoni 600. ururimi rwa kane ni Icyesipanyol, kivugwa na miliyoni 560. Igifaransa kiza ku mwanya wa 5 mu ndimi 5 zivugwa n'abantu benshi ku isi yose, ruvugwa n'abantu bangana na miliyoni 320. urumva ko icyongereza kiradomina cyane, icyo twita dominance. none reka turebe umwihariko w'ururimi rw'icyongereza, umwihariko wayo. turareba icyo twita global influence, cyangwa se influence rugera ku mugabane wose, uburyo rudomina, rukoreshwa n'abantu benshi. iyo turebe dusanga ngo English is the official or national language in over 70 countries. It's dominant in international business, science, technology, aviation, diplomacy, and entertainment. iyo urebye bari kutubwira ko ururimi rw'icyongereza ni ururimi rukoreshwa n'ibihugu byinshi mpuzamahanga birenga 70. ni ururimi rukoreshwa n'ibihugu birenga 70 ku isi yose. bitandukanye n'Igishinwa, nubwo kivugwa na miliyari y'abaturage, ariko n'abaturage bo mu gihugu b'indani gusa. mu gihe icyongereza cyo kivugwa n'ibihugu birenga 70, kandi bakoresha nk'ururimi rwemewe n'amategeko. ikindi, usanga icyongereza rwo rurimi rukoreshwa cyane mu ma business ziri international, mpuzamahanga. inama mpuzamahanga ziri ku bijyanye na business bavuga bakoresha icyongereza. iziga ku bijyanye n'ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi bakoresha English. ibijyanye n'inama zijyanye n'ibidukikije, ibihumanya ikirere, izo nama zose ziri international, ndetse n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'ahandi dukoresha English. ahandi usanga ni ibijyanye n'ubushakashatsi, ubuvuzi, tekinoloji, ibijyanye na aviation, iby'indege, ibijyanye na diplomacy,
imyidagaduro, aho hose dukoresha ururimi rw'icyongereza ku isi yose. Urumva influence y'ururimi rw'icyongereza aho itandukanye n'izindi ndimi zisanzwe. Ahandi usanga umwihariko w'ururimi rw'icyongereza ujyana umuco w'ibihugu runaka. Usanga nka filime zikinwa muri Hollywood, tuzi ko Hollywood ni rwo ruganda rwa mbere ku isi rukomeye rutunganya filime zirenze, ziri ku rwego rwo hejuru, zikunzwe n'abantu benshi. Bakoresha icyongereza. Indirimbo tubona uyu munsi zikunzwe ku isi zigezweho n'abahanzi bari ku rwego rwo hejuru baririmba muri English. Video games dukina on computers, niyo ugiye kuri internet, ugifungura internet ifunguka iri muri English, ntabwo ifunguka iri mu Kinyarwanda cyangwa mu Gishinwa. Ibyo bihindura nyuma, ariko priority ya mbere ni muri English. Urumva ko ururimi rw'icyongereza rero ruradomina ahantu hose, nyine ruri hejuru. Niyo mpamvu ugomba kurwiga, waba urukunda waba utarukunda, ugomba kurwiga. Ndi hano kugira ngo ngufashe. Nababwiye ko maze imyaka 7 nigisha. Natangiye mu 2017. Izi ni nimero za mwarimu Elijah ushobora guhamagara kugira ngo muvugane niba ufite gahunda yo kwiga cyangwa se kumenya ibijyanye n'icyongereza mu buryo burambuye. Iyi ni Tigo, iyi ni MTN. Sawa, murakoze, ibihe byiza.